عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Miyakapun ki Abu al-Abbas si Sahal ibn Sa'ad as-Saidi miyaswatun sallah api teruyan amia kauma asakatawa mama ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ahe Rasulullah nang gunanaw akong ka sa galebe ka unggulaw la ako na kebebayaan ako wallah agu kebebayaan ako mga manusia na piteruyan atawarangang ka sudunia ka kababayaan ka wallah nagutawarangang kasungani na sisi ku mga manusia ka kababayaan ka mga manusia. Miyakapun ki Abu al-Abbas si Sahal ibn Sa'ad as-Saidi miyaswatun sallah api teruyan amia kauma asakatawa mama ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan ahe Rasulullah nang gunanaw akong ka sa galebe ka unggulaw la ako na kebebayaan ako wallah agu kebebayaan ako mga manusia na piteruyan atawarangang ka sudunia ka kababayaan ka wallah nagutawarangang kasungani na sisi ku mga manusia ka kababayaan ka mga manusia.